urwego rw'imiyoborere ya Afurika, abakuru b'ibihugu bakunze kugendera ku ngamba zikomeye mu bijyanye no kwirinda ibyago cyangwa se ibibazo bitandukanye bishobora kubahungabanya, maze bagahitamo kugendera mu modoka zidasanzwe zifite ubwirinzi buhambaye z'imitamenwa bulletproof stealth car, ndetse bakagira no gutegura ubwirinzi bukomeye mu by'umutekano wabo biciye cyangwa se binyuze mu barinzi by'umwihariko batorejwe guhagarika umwanzi wese wagerageza gusagarira umukuru w'igihugu uko byaba bimeze kose. Si ibyo gusa kuko bakoresha n'ikoranabuhanga mu kugenzura amakuru, gutata ndetse no kubungabunga umutekano wabo ku buryo buhambaye. Hano tugiye gutondekanya dusesengura urutonde rutanu rwa bamwe mu baperezida cyangwa se abayobozi b'abakuru b'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba EAC bafite uburinzi, ubwirinzi bukomeye, bukanyaze kandi bagomba kurinda umutekano wabo ku giciro cyasabwa cyose muri uyu mwaka wa 2025. Aba ni abaperezida bafite umutekano udasanzwe, barindwa n'ingabo nazo ziva mu mitwe idasanzwe zatojwe bimwe bya nyabyo kwivuna umwanzi wese, zishinzwe kurinda perezida w'igihugu kugeza mu biro bye byose akoreramo. Ese His Excellency Perezida Paul Kagame ari ku mwanya wa kangahe kuri uru rutonde? Hano bana nanjye wumva uburinzi butondekanyije bw'abaperezida baherereye muri East Africa. Hano natwe twifashishije ibinyamakuru bitandukanye byakoze icukumbura ryimbitse kuri ibi bikomerezwa, harimo nk'ikinyamakuru Business Inside Africa, Africa Fact Zone ndetse n'ikinyamakuru Daily Nation. Naho ngiye nk'ibisanzwe mbahaye ikaze, nitwa Mfura Chris. Stay tuned. Urutonde rwacu hano twarutondetse tuva ku mwanya wa gatanu tumanuka hasi tugana ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa gatanu dusangaho Perezida William Samoei Arap Ruto uyobora igihugu cya Kenya, akaba ari perezida wa gatanu nyuma y'uwahoze ari Perezida Uhuru Kenyatta wagiye mu mwaka wa 2013 kugera mu mwaka wa 2022, akaza gusimburwa na Perezida Ruto ku butegetsi muri uwo mwaka. Ruto akaba yaravutse ku tariki 22 Ukuboza mu mwaka wa 1966, umugabo w'imyaka 59. Gusa igihugu cya Kenya cyo gihanganye bikomeye n'ibibazo by'umutekano muke mu karere, birimo iterabwoba rikorwa n'amatsinda y'abahaza amagara mu bwiyahuzi nka Al-Shabaab ndetse n'indi mitwe itandukanye, hamwe n'akajagari k'imibereho ya politiki y'imbere mu gihugu ikubiyemo kwigaragambya k'urubyiruko rwitwa abajenzi, bamagana izamurwa ry'imisoro ku biciro ndetse n'ubushomeri bwugarije urubyiruko rwaho n'ibindi. Ibi biri mu byasunikiye cyane Perezida Ruto mu kubaka itsinda rinini kandi rikomeye ridasanzwe ry'abamurinda ryitwa Presidential Escort Unit, izwi kandi nka Joint Operation Command GOS, naryo rituruka mu ngabo zidasanzwe zitwa Kenya Defense Forces cyangwa se KDF, bamurindira umutekano bya nyabyo ndetse n'umuryango agomba gusohokeramo byo ku rwego rwo hejuru. Iyo Perezida Ruto ari mu bikorwa byo mu ruhame cyangwa se mu rugendo rw'akazi, iyi Presidential Escort Unit irinda perezida aho agiye hose, itegura inzira zose azanyuramo. Bakaba bamurinda ku buryo buhambaye, akaba agendera no mu modoka zihambaye, kuko iyo ari mu rugendo ashobora kwitwaza uburinzi bw'abatwaye moto zimukikije zigera kuri 15 ndetse na cortege cyangwa se convoy y'imodoka zigera kuri 12 za Toyota SUV ndetse na Range Rover Sentina, byose bikikije Land Cruiser y'icyuma gikomeye cya Armored kitinjirwamo n'isasu na rimwe, ndetse afite n'ibikoresho by'ubwirinzi bishoboka byose. Naho abamurinda babarirwa kuri 30 kugera kuri 50, ndetse n'imodoka agendamo zubakitse neza kuva hasi ku ipine ryayo kugera hejuru ku gisenge cyayo, nta kwinjirirwa n'isasu namba. Akayobora igihugu cy'ubuso bwa kilometero kare 580,367 bugize igihugu, n'abanyakenya barenga miliyoni 53 z'abatuye igihugu. Ku mwanya wa kane dusangaho Perezida Samia Suluhu Hassan, umuyobozi w'igihugu cya Tanzania, akaba yaragiye ku butegetsi nyuma y'urupfu rwa Perezida John Pombe Magufuli wayoboye Tanzania kuva muri 2015 kugeza mu mwaka wa 2021. Uretse kuba ari umugore wa mbere ubaye perezida wa Tanzania, kandi nawe mugore wa mbere ubaye perezida w'igihugu muri Afurika y'Iburasirazuba cyangwa se East Africa, uyoboye igihugu cya Tanzania kuva ibayeho. Yavutse ku tariki 27 Mutarama mu mwaka wa 1960. Kugeza ubu afite imyaka 65 y'amavuko, akaba afite umwanya ukomeye mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Gusa Samia Suluhu amaze imyaka 4 ku butegetsi ayoboye igihugu cya Tanzania. Kugeza uyu munsi muri uyu mwaka wa 2025 gituwe n'abarenga miliyoni 57 z'abanyatanzania.
Gusa hano nubwo Tanzania ifite politiki irambye kandi itekanye ugereranyije n'ibindi bihugu byo mu karere, hari n'ibihe byerekanye ko igihugu gishobora guhura n'ibibazo by'umutekano muke. Igerageza ry'icuruzwa rya politiki ryakorewe Perezida Magufuli ryagaragaje ko hari intege nke mu by'umutekano icyo gihe, bityo bashyiraho uburinzi ntanyeganyezwa ku muyobozi w'igihugu. Ibi byatumye Perezida Hassan arindwa n'imitwe y'ingabo zidasanzwe b'abagore cyangwa se abashinzwe umutekano b'abagore batojwe kwivuna umwanzi wese bahora impande ye, bitwa aide de camp. By'umwihariko abaperezida benshi tubona akenshi bagaragara bafite ababarinda b'abagabo, aho rero bituma Perezida Samia agaragara bitandukanye cyane n'abandi, cyane cyane muri Afurika. Ibi bishobora no kuba ari intambwe ikomeye mu guteza imbere abagore. Ibi kandi byo kurindwa n'abagore byakozwe n'uwahoze ari perezida w'umugabo wa Libya, Muammar Gaddafi, wari uzwiho kugira itsinda ryihariye ry'abagore bonyine bamurindaga ryitwaga Revolutionary Nuns, bwa mbere mu mateka ya Afurika mu baperezida b'abagabo. Akaba arindwa kandi na Presidential Guard, umutwe w'ingabo wagenewe kurinda umukuru w'igihugu gusa, ndetse na Special Forces zishinzwe kumurinda bihambaye, ndetse agira nawe itsinda ry'abajepe Republican Guard rifatanyije n'izindi ngabo zihambaye za Special Forces ryigaragaza ry'abamurinda, rikubiyemo abamurinda bya hafi, abashinzwe gutegura ingendo n'umutekano mu buryo bwagutse kugira ngo zihangane n'ibyago bishobora guterwa n'ibibazo by'umutekano muke. Kandi iri tsinda ry'abagore rikora mu buryo bw'umwihariko, aho rikoresha uburyo bwo kurinda perezida mu buryo bwitwa wedge formation, aho bamurinda bahagarara imbere, inyuma, ibumoso n'iburyo, bakamurinda mu nguni zose zishoboka. Ubu buryo bukoreshwa cyane mu gihe perezida aganira n'abantu benshi cyangwa se mu bikorwa byo mu ruhame. Hano amashusho n'amakuru yerekana uburyo abarinda Perezida Samia Suluhu Hassan biteguye neza mu bikorwa bitandukanye birimo kwakira abayobozi, gutanga ibiganiro, ndetse no mu ngendo z'umutekano. Ibi bikorwa bigaragaza ubunyamwuga ndetse n'ubushobozi bw'itsinda ry'abarinda perezida. Gusa yari mu rugendo akurikirwa n'abamurinda benshi, ndetse agakurikirwa n'imodoka nyinshi zo mu bwoko butandukanye z'uburinzi buhambaye, zirimo Toyota SUV, Range Rover Sentina ndetse na Land Cruiser zidatoborwa n'amasasu, zubatse ku rwego rwo hejuru kugira ngo zikumire ibishobora kumugeraho bitunguranye. Hano by'umwihariko abaperezida ba Afurika akenshi bakunda gukoresha kugendera mu modoka zo mu bwoko bumwe busa bwakozwe n'inganda zimwe. Aho bitandukanira ni uburyo bw'umutekano n'ikoranabuhanga biba byubatse izi modoka, naho umubare w'abamurinda ushobora kwiyongera cyangwa se kugabanuka bitewe n'aho ari cyangwa se agiye. Nuko Tanzania ifite ubuso bwa kilometero kare 945,87, ndetse ikaba ifite abaturage barenga miliyoni 70, bigatuma gahunda y'ubwirinzi bw'umukuru w'igihugu iba ngombwa cyane mu gihugu. Ku mwanya wa gatatu dusangaho Perezida Salva Kiir Mayardit w'igihugu cya Sudani y'Epfo. Uyu mugabo Salva Kiir ayobora igihugu gifite ubuso bwa kilometero kare 619,745 n'abaturage barenga miliyoni 12. Uyu akaba arindwa ku buryo bw'umwihariko kubera ibibazo bikomeye by'umutekano muke bigaragara mu gihugu cye ndetse no mu karere. Uyu mugabo yavutse ku tariki 13 Ukuboza mu mwaka w'1951 kandi niwe perezida wa mbere wa Sudani y'Epfo kuva ku tariki ya 9 Nyakanga mu mwaka wa 2011, ubwo igihugu cya Sudani y'Epfo bwa mbere cyabonaga ubwigenge bwacyo. Ni nabwo Salva Kiir yatorewe kuba perezida wa mbere w'igihugu cya South Sudan. Kuva muri uwo mwaka rero nk'umukuru w'igihugu, ubwo South Sudan yegukanaga ubwigenge, mu by'ukuri yagiye ku butegetsi nk'umukuru w'ingabo za politiki, nyuma aza kuba perezida w'igihugu gishya cyari kivutse muri uwo mwaka n'ubundi ku isi, by'umwihariko ku mugabane wa Afurika. Hano kubera ko South Sudan imaze igihe kinini mu ntambara y'abaturage ba Sudani bari bahanganyemo, nabwo ikiri mu dusigisigi twayo ndetse n'ihohoterwa rikomeje, bituma igihugu kigaragara nk'ikiri mu ntambara idashira. Ibi byatumye Perezida Kiir agira itsinda rikomeye ry'abamurinda, rikubiyemo ba Special Forces ndetse n'ingabo zidasanzwe bahawe imyitozo idasanzwe, rihora ryiteguye kandi ryitondeye kugira ngo ririnde umukuru w'igihugu. Hano kuba igihugu gifite abimuwe imbere mu gihugu benshi, cyane cyane bakajyanwa mu gihugu cy'u Rwanda n'ahandi, bituma uburinzi bwa perezida bugera ku rwego rwo hejuru cyane, kuko hari ibyago byinshi bishobora kumugeraho. Perezida Kiir ni umugabo ukunda gukoresha imodoka cyane cyane z'amatoyota zitinjirwamo nazo n'isasu, Land Cruiser ndetse na Range Rover Sentinel, byose bifite ibikoresho by'ubwirinzi bukomeye, ziteguye kurinda umutekano we mu ngendo ze zose, haba mu mijyi cyangwa se mu bice by'imisozi n'inzira z'ibyago. Ndetse itsinda ry'abamurinda rigizwe n'abashinzwe umutekano bamuhora impande, bodyguards, abamuherekeza mu rugendo bamurinze muri za convoy y'imodoka nyinshi, ndetse n'abashinzwe kumurindira mu ruhame wa Special Forces, bose biteguye gutera intambwe yo gukumira abashaka kumugirira nabi. Bakaba kandi bategura inzira zose z'umutekano
bakoresha ikoranabuhanga rigezweho mu kugenzura amakuru ndetse no kubungabunga umutekano, bityo bakarinda icyago cyose gishobora kumugeraho. Uwo ni Salva Kiir Mayardit. Ku mwanya wa kabiri dusangaho Perezida Yoweri Kaguta Museveni uyoboye igihugu cya Uganda, umaze imyaka 39 ayoboye abanya-Uganda, kuko yagiye ku butegetsi mu mwaka w'1986 nyuma yo gutsinda Tito Okello n'ingabo ze mu rugamba rwiswe Uganda Bush War. Akaba ari perezida wa Uganda kugeza uyu munsi mu mwaka 2025. Uyu Museveni agendera mu modoka zidasanzwe zifite ubushobozi bwo kurwanya amasasi igihe cyose, zifite ubushobozi bwo kurwanya ibitero byose mu gihe ari mu modoka. Akaba akunda kugendera mu modoka ya Mercedes Benz, ndetse akagira n'imodoka zimuherekeza za convoy cyangwa se cortege y'imodoka zitandukanye, ndetse n'indi akunda kugendamo ya Land Cruiser V8 cyangwa se V8 ifite moteri nabwo ya V8 kugira ngo ifashe gutwara abamurinda ndetse no guhangana n'ahantu h'imisozi n'ubutaka bugoye. Iyi ni imodoka y'umutamenwa isohoka mu ruganda rimwe, nta yindi bikoze kimwe, yaba mu mikorere y'ikoranabuhanga ryayo yubakanywe nayo ndetse n'ibindi biyigize. Ndetse akagira abarinzi be bagera ku 100 bamurindira umutekano w'amasaha 24 ku minsi 7 uko byagenda kose. Abarinzi bashinzwe kurinda umutekano wo mu ruhame mu gihe avuga ndetse n'uw'igihugu. Perezida Museveni nk'umuyobozi wagiye uhura n'ibibazo by'umutekano muke yashyizeho uburyo bwo kurinda amagara ye, kuko araseseka ntayorwa ku kiguzi cyose cyasabwa, kandi abarinzwe na za helicopter, kajugujugu cyangwa se indege za Apache cyangwa se n'indege za Sukhoi mu kirere. Uganda ikaba igihugu gituwe na miliyoni 51 zirengaho z'abanya-Uganda n'ubuso bwa kilometero kare 241,550. Tugeze ku mwanya wa mbere w'abaperezida ari nawo wa mbere mu rutonde rutanu mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba bagize umuryango w'ibihugu 8 bya East African Community EAC. His Excellency Perezida Paul Kagame, perezida w'u Rwanda, perezida w'abanyarwanda, akaba kandi umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda z'igihugu RDF, Rwanda Defense Force. Uyu mugabo yavutse ku tariki 23 Ukwakira mwaka wa 1957. Kugeza ubu akaba afite imyaka 68. Akaba yarabaye perezida w'inzibacyuho cyangwa se w'agateganyo, nuko ahabwa inshingano zo kuba perezida mu mwaka wa 2000 asimbuye Pasiteri Bizimungu muri uwo mwaka. Kagame yabaye perezida w'igihugu cy'u Rwanda binyuze mu mategeko, amatora yitorewe n'abaturage mu mwaka wa 2003 ku majwi 95 muri uwo mwaka, maze ayobora u Rwanda kugeza uyu munsi muri uyu mwaka wa 2025. Ndetse akaba ari n'umwe mu baperezida bashyira imbere, bumva, baha agaciro umutekano w'imbere mu gihugu ndetse n'uwe bwite mu buryo buhambaye. Si ibyo gusa, kuko afite abarinzi badasanzwe nabo baturuka mu ngabo zidasanzwe z'igihugu cy'u Rwanda za RDF zitwa CTU Counter Terror Unit ndetse na Republican Guard RG, abo bita abajepe nk'uko benshi babyita. Bose batojwe bimwe byo gutozwa bya nyabyo kwivuna umwanzi wese wagerageza gusagarira kwegera umukuru w'igihugu ku kiguzi cyose cyasabwa. Ndetse akagendera mu modoka zikomeye zidatoborwa n'amasasu z'imitamenwa steel bulletproof. Akaba akunda kugendera mu modoka ya Range Rover Serveto Biography ndetse na Range Rover Sentinel zo mu bwoko bwa Range Rover, ifite ibirahure, inzugi byose by'imitamenwa. Ni imodoka bakorana mu biro urinda amasasu kwinjira bulletproof. Ikaba kandi ari anti-explosion, nta gisasu na kimwe cyayishyigura hasi, yaba mine bateze hasi cyangwa se ibindi biremereye. Ni imodoka kandi ifite amapine ashobora kuraswa maze ikayagenderaho kilometero hafi 100 mu isaha akabona gusimbuzwa, kuko ifite ubushobozi bwo gukora mu buryo bukomeye n'ubworoheje kubera uburemere bw'ibyuma ifite bongeraho. Zipima tone enye zirenga bayubakanye by'ubwirinzi bw'amasasu bwa VR-80 bulletproof bwa Range Rover. Kugeza ubu mu bubiko bwa Perezida Kagame hamaze kugaragaramo imodoka 2 za Range Rover Sentinel zidatoborwa n'amasasu. Ni imodoka ifite agaciro k'ibihumbi 500 by'amadolari, hafi miliyari 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Hano umutekano we ni ntajenjeka na gato, ndetse bakoresha ibikoresho byose by'iperereza kugira ngo bakumire ibitero byose bishobora kuba. Ndetse akagira abamurinda batandukanye kandi bafite ubushobozi bwo guhangana n'ibitero byose byatuma umutekano uhungabana. Abarinzi be batojwe bihambaye ku kintu cyose cyaza kigize kabutindi maze bakagishyira hasi. Ndetse akagira na convoy cyangwa se cortege y'imodoka ziba zihuta mu gihe cy'ingendo zitandukanye. Agira n'indi modoka yitwa
Mercedes Benz S-Class S600, afite Range Rover Defender 110 Urban Wide Track Edition, imodoka nshya idasanzwe yaguze mu mwaka wa 2023. Iyi modoka yihariye yavuye mu bwubatsi bw'uruganda rwa Armored Automotive, ikaba ifite umutekano wihariye ndetse n'uburyohe bwo kuyitwara. Ndetse akagira n'indi yitwa Cadillac Escalade ESV Luxury, nayo nshya adakunze gukoresha cyane. Naho izi modoka zose zikozwe ku buryo zirinda amasasu, ibisasu, kandi zikagira amapine adashobora gupfumurwa n'amasasu, ndetse zikagira n'umuyaga wazo wihariye w'imbere mu modoka. Gusa igiciro kiri mu zindi ya Perezida Paul Kagame kiri hagati y'ibihumbi 300 by'amadolari kugera cyangwa se kurenga ibihumbi 500 by'amadolari, bitewe n'uburyo bw'umutekano bwashyizwemo, ibikoresho by'inyongera ndetse n'umushoramari wihariye wubaka imodoka zifite umutekano. Kuko igiciro cyayo gishobora kugera kuri $1.5 z'amadolari bitewe n'ubunini bw'ibyuma biyikingiye biyubatse. Perezida Paul Kagame ayobora u Rwanda rw'igihugu gituwe n'abarenga miliyoni 14 z'abaturarwanda, n'ubuso bwa kilometero kare 26,338 bugize igihugu. Mwakoze kubana natwe ndetse no kudutega amatwi. Ese umaze kumva ubukaka ubudahangarwa bw'umutamenwa w'imodoka n'umutekano by'abaperezida b'Afurika y'Iburasirazuba? Utanze igitekerezo cye, gishyiraho hasi muri comment. Kandi niba wakunze ibyo mbagezaho, ibuke gukanda like aho hasi, kandi ntibagirwe gukora subscribe. Naho ngiye wumvaga nitwa Mfura Chris. Sawa, murakoze, naho butaha.